Ti Masakbayan. Narukot nga ayan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kan pari James, inta pa merienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayab kanyak nga agaway rin pare Alan. Isa masapo na malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagit ka launay. Maparigat ti bagim ano idardaras mo amin na trabaho. Nasken kami na makasapulak iti pagmatrikula na kiti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa nga mi nagiti babayadan mi. Hunay mata. Kalaat man ang nagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat matan pare. Anyati ko na ti doktor, idi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa yung amin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsot ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakon, agtalek ta iti apo. Ipadas ta iti imbalakad ni doktor nga ramidag. Sapay ko mga rod. Kasan ako marit ti sakit dagiti matam? Sapay ako mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho ka matlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwerpwersa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga arami ito manak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Kan andarag iti vitamina nga iniresita na. Nga iso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Una nang. Kat agyaman ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa ua iti kasta. Patib karam ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak namin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gaputa kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag ka na kami ni James. Tatang, anya ka diti sapsapulan nyo. Itay kayo pa ilaang nga agar karikap di talamisaan. Kitkitaak nga rin tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itindano manak ko. Awan samot tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahil dyan ton madamdama. Ala ni tatang, day taman o. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarap ko lakit tin na nabati ang notebook dito Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta, ma'am. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga namala daw kay tipapanamo iti eskwelahan. Wan tatang, ngamusan kumamot akas ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakasilang aroden. Ngumkastapay lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na dyan. Di mo pagparikutan na abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka malatan dito, Sana balay, kabalan mi mag. Ang mga nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwersa ka Mang Paolo. Ay na, day ta ka manin. Nakalidliday ka manain. Abay aya. Limami isang tipan na kilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay.
Pagkunamat iti dayta. Basta, Mang Paolo. Mariknak analami isan ti panakilangan kandak ni Melody nga asawak. Mala. Di mo paila panunutan dayta abanag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot lang ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat da ito ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatan ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak mo't kan ka, Melody, friend. At dalat ta kwartam. Nga awanin trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti dayta. Wala, gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapod na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayatan ti agrigat pa eh. Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat ta negosyo yo. Nga awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaan kada kasya ang negosyo na ikilugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdang ako. Ay nga ti kaya't masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo ti kasta? Namkayat ko lang ang makasigurado asaan to maagrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsalita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradong nga damastra kak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Napirdi nga mintay may sa ama siya in. Iso baset tinadeliveran may. Hangam sana balay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka oh. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't lati maramidap. Gaputa desisyonan na mo't latan dagita abanag. Pasensya ka ba kahit? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapos saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesseled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyaman ak parehalan. Kung may kaadagos, itay inawagan ka. Kasano, tanagak kita ibagam nga daka dito'y bar. Anya tira aramidam dito'y, idin to tamalaman. Anya ka tatirumbang aramidat pare. Kasadya akong mapagsusurot na itar aramidat. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kaya't masawan. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan ta na itabanak. Paginom takit di. Tapno makalipat ak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening. Yun isang ako. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay nagbartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Ure kas kasano, malipatag ti parikot ko. Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairwamak mo tal. Pasensya ka, yun anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. O sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si ka magayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Ka. Naggapuak iti resto bar. Kaduak ni James agayem ko, nana. Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Naginom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawi din. Anya, ang apay.
Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jak masungbatan day tanana. Basta, nakita analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok, tamapanak ijay balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mat itay. Kahit ayan nga roden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet diti balay. Saan pa'y nga roden anang rabi Di mi mo, nunangan iti naginuman daw no saan. Ay, unay mo ten. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack mo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ijay ruar? E din to tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ijay kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Di yu baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay, katuwa na, Apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirikan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata simbangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudan mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuwaddamot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintagan day tamam. Awan kit di ti panunot na ha. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay nga mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Maumuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, maumuma ako di ti kasto a sitwasyon mi. Awan lang arudan mararamidan na para kadagi ti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan, inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan, makaginawa tirik nayo. Ayaman na kanak ko. Apan, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigata lang kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diya akon maawat ti kastoy ang nagbanagak. Panagriklakat agmay-may sa akon. Adula, amin dagitang ibagbagan. Makauma ti kastoy abihag. Marigata na kuna yan. Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad. Mayat ka man, wano saan. Narukop nga ayan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko papanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna na kita agad-adal nga ang nakta. Sino pa iti mga sikaso kadakwada? Jack ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan ka dagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyom no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga di kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto, nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kay agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardan kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok. Nga may ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat ngamin, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam.
Apay ako na, adi nakapalubusan di anak ko. Ijay ngamin syudad ti kayat na apapanan nanang. Namabalbalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo iti syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya, Melody balasang ko. Nanang, maawatan dak kumamot. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana bali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa dito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pare James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga uray agtokyad tiriknak. Ngam apay lang nga masapol ang mapanedjay. Ti amok kat napigsamot ti negosyo yo, san ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di? Wala. Palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi ato. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duwang anak me. Wen pare. May kang arudan. Itulod ka ni Jabalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke inton maminsan. Agyaman ak pare ha. Saan na ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin. Di ka lakuman pumumpanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nang rona kat kastanti ka sa saad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapot a dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day nga agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaang kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak kuma. Palubusan dak kuman. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kayo't amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken kuana. Umadayo tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipod ubingak. Matungpal lang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat. Nagturid kan ngagpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado ang master kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay. Saan mo't ket dinem ya? Nung nakunana mo't adakkel tinamnamak. Gapot a kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga, Rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga, Roda. Inaklumuganan. Adan ti ba sa paglugana? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dinuman apakaysadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kaming kiniading ko. Ket da kayo ngay agkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matan tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpaiso tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon kayat na. Bayan nyo tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpaiso tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan.
kumusta nga tamad ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumot tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlata. Saan ka naawat iti nagaplayak? Isong agsapsapulak pa lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, kaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga Roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensyakan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukat idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwar tayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adaak dito eh. Kat bay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid ka dito lugar tayo. Manong JR, nanggag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatag na tayo ni nanang. Nangruna ni tatang. Imposible mat amaaramid na tikas jay. Di mo pala bagbaga da ito abanag kinitatang ha. Tamangan no ad dangagliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupudnuwan no saan ti may papan iti day ta abanag. Husto ka din ko. Amang ano chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subject ta. Agkita tantulangan ito malam. Agkuyog tanto nga gawid ha. Wen, manong. Oh, ato yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin mo, tapno da aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyaman Mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw, ah. Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan. Tapay akas talauna ti danag ti asawak. Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit-mikan kwa na? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo. Dispensaram ko maa, James. Hangam, panag ko na. Talaga, asaan ang makontento ti asawam, iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalon at ti asawak. Nangruna kat adanyo kada kami a pamilya na. Magan ka kadin iti armusar anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit anak ko. Talaga adya akong makakita nanang. Awanan ser-serbik. Di ka kumaagsaw iti kasta anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatag da ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko man nanang. May kawak lang amin unay ti kasto ang panakak. Panagritnak, ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola?
Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak ko mangamin kaya tapat yun. Ngum umad-ado dagiti mangibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadindin na tinayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kasta nga agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken, nupod no ti atap ko, wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupod no matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat aday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinemya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Barang umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyaman Nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, Nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyaman Nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok ti inluto yo. Naragsakak ko na ngam nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan anak mi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumla ang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rudakas na nga agpaiso na. Kas nakon, di kag panunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin, aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Si kakadinday ta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsakan na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman na, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangan asang putan ti pamilyam. Kinapod mo na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Naruko, nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day ta aparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nang. Iti kada kaya syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lat na nakasta. Ibagam no anya tinapasamak. Diya ka muno kasalungay bagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid at takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasakon kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalakana dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dakto matlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya?
Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Demian. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Jak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya day ta anamon? Namangan mat no chismis lang day ta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko ana. Kalkalpas mila ang nagsalita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko kenkwana. Jak maawatan. Anta ka di parikot. Dakkel iparikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no tisigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang nga rodan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta dakayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam ka ni Melody saan ka di? Juan James. No kasta nga rod. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak ken kwa na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat yag sa o James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itid ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anyat kayat ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko pasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Iso nga rod ako nakapaliiwam. Palutputam kit di. Nupod no ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko nang maibagang James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa baling titigtignay mo. Apay ang alamiis kan kanyak. Awanan dahil yung Melody nga inayat ko itinapod no. Pangaasim James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di ka laptan agsasaw. Anya? Nalawag na siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapod no. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mata ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikug ko. Saan Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikug ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay apumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak ko manak ko. Diyak ingagara akas to ti pagpanagan ti amin. Ngampatsyan nyo manuwan no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya ka sa saad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to ti pagpanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo nga agkabsat. Ag pinatag kayo.
Ganda kayo lakuman ti mga iwan, iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanan. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Isong agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana, no talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pa ilaang anak mo. Laglagi pa asikalaangan tinamnamaan da. Wala na, ikarigatak. Katulungan na kumamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pare James. Adon tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang, parianan. Kahit kung ipapas ti sakit tinagam ko kan Melody. Itaang ka sa pulak ti panangandingay na kanyak. Ngam, apay pinanawan na. Nagsakit, parialan. Nagsakit. Anya ngay nga mo, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagadalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak, pare. Nagsakit ti kasto ang banagan ti pamilya mi. Kas na ti kabalan ng srangawan. Kasapulan nga awatin ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker. Para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Anya tinamnamam nga sungpat ko ken kanim ya. Pangasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oras siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung palakam ti gayem mo ka na kami. No pa saan kami pa nagkasara. Pinanunot na kumamat ti marik na nagiti anak mi. Gapoy ti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan ni tinakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngamtap no makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay ijay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Kanya. Ati ti kapem, tatang. Inyigan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yo ti agkape. Ayaman na yun anak ko. Apaya kaslan daliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di ang marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatid ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatay iti anak na. Kidawak ka na kayong nagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Sapay lang kumata makaamiris tumot lang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka dagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyag ti arapaap ko. Isagot kunto kada kayo ti baligig. Agyaman na kiti kasta ka panunutam, anak ko. Bayam, ikarigatak ni mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba alag? Tatang, nangagkuti saritaan nyo itay kini Yunis.
Di ka di may papaniti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat? Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isuntulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko anat ipa nang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimid kan kada itipudno ang mapaspasamak. Kat di makunak. Agtitinulong tayo latan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kasto tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisagad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsapulan. Apay ka dinanan. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa'y matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pa'y lanaiwak si tinaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabalik ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payan tabakim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat nga min maliklikan tagpanunot nanang. Maladingitan ako na eh. Iti kasto yan nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pakinakam mo, anak ko. Addan tulat tamot na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patpatibkar itirik na. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak apang ipanakkan ka? Lemya, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka? Ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapo iti bagbagam apapananta. Naroko, nga aya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wen, James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabitla nga ro, tenak agpelas. Orayan na ko niti salas. Diyak na yung pagarok ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito'y? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapanak iti kasasaan dito eh. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito ya. Awan anyaman na, James. Kat, anya nga iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kaya't ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yon ti busbusan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko.
Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, tiag may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Di pagdanagan nanang. Karaman dahi tayo ti training mi. Isa masurok to lagi ti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso ka lagi ti kasapulak. Ala, agan-anat ka nga rod ijayan ako. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman na karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan ka na giti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayo diti salas, tapno makapangan kayon. Makumikom kayo mat ngamin ag-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat iti panag-training yo. Agyaman na giti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wan matkit di tatang. Ngam saan na masapul nga agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak laeng anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abuswan ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. Noan yaman ti kasapulan nyo. Wan yun anak ko. Ni kagdanag. Di ka di mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarongkar da diti balay. Akadwa na nagiti kakamsatyo. Mapan kamin tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itaka ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kumanti umay diti balay. Wan matkati Hangam ulitek ti kanayon nga ibagbagak kada kayong agkapsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Nalpasan ti panang masahit ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti ado at tulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakit ito espesyal masida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak amaw. Ay, ada kayong ba't gayam ita si Dagnanang? Kitaan nak ba't gayam? Naimbagman tanadlaw yu day ta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kagura nak ka di, no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang. Karbangan nyo day ta. Ngam sapay la kuma. Tayam amu yung tumat kada kami, tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti palay ni Rowena, tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Auntie Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobre ka. Apagiso, ada ita na iti anak ta. Gaputawan seret na ka na iti trabaho na. Agyaman nak, James. Mabit lang, inakayaban na iti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko tamapakawan na. Gapo iti kas nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas matgayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka.
naawat konti kas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito sa alas. Tayo ibaga kada JR kan Yunis nga daka. Sige, urayag dagiti anak na diti salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maara ko. At ti merienda, nanang. Mangan kayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Wen ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta ka anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa italang anak kasarong karak ka na kayo. Narigat nga minti anda pa nagmiyag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ikasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na tikas na nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandag. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidig ka kada kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti dahito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanan dak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nopay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apimman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasauna iti anak mi kan kuana. Angam ket de. Nagkita umot lang iti pamakawan ag taggabsat iti inada. Ure kas di tinaramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinagam da ken kuana, nanang. Inadalat ta. Nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad anak ko. Katawan ba't siguro ti makunan ni Melody? Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kankwana. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga da sakit tinagam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tane, nasakit ti bagbagik, kapoy ti kado, dagiti trabaho. Katuan na, pare Alan. Nasayat matanda ka. Tapno anda customer ko. Ay, katuan na, awan gayam. Kaano ay ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, alaki din. Sumreg kan ita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka diti lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypay so ti mang sarong kar kanya. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak diti lugar yo, Rowena. Iso nga da kita. Ket no mabalin, si kamat ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kaya't da kang kami na makita dagiti gagayam kan kakabagyak. Kan maysa, kaya't kaayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kaya't dak kadimat lang aparakan ka. Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Iso apat siyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, kumay ka, Rowena. Dahito ti balay mi. Ala, James. Agnervyos ak matan. Awan ron ba nga pagdanakam? Mabitla nga. Ayamak dananan. Kasta mo dagiti anak ko.
Nanang, Eunice, JR, anda kami. Umay kayo. Ay, ang dapat ka kuyog mo ang nagawid, anak ko. Iso ka din dayta ni Rowena. Uwan nanang, iso. Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namin pinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka di anak ko. Naragsakak amakaamamukan ka balasan ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabitlaan mangisaga na ak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa pa ho, kada kamot gaya mong dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tilang isukatan ni tatang ka ni nanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam, apo. Kontra ka kaday, iti relasyon dakin ni tatang mau. Narukop nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apa, Eunice, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang ka ni nanang? Apay, masigurado na nga ta. Adi nanto pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asa nga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kabsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kabsat ko iti relasyon nyo kini tatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod kasta. Jak kayat asyak ti makagapo, ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanan nagiti anak mo, tamangal daw tayon. Si kan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka nagiti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman tilutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinangluto iti daytoy, auntie? Uwen, Eunice, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam tiluto ni Antem, no na imas. Sakman lang ang tiagtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyaring ko? Sika talaga, Manong JR. Ala. Agtugaw kayo nga rodan. Sapay la kumata magustuhan nyo tilutok asimple. Talagamot pare James. Agdandan na kayo gaya man kani Rowena. Isumot laga ay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena tinapudno. Ikasar kong tumot laeng. Ngam agor nung kami pa, tapno adanawadwad na mausar. Katwan tinapateg. Kat agking kinawatan, kan agpimpin nateg kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol ang maamuan na, pare? Sarabali. Naragsak mo tan iti sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asan na saya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Uwan, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare. Addan sa bali nga ay ayate. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng. Nagsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ni Gibalay.
Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, James. Wala ta, day off ko matita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay, Nemya. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat latamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro al love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kami ton. Anya, kayat mo asawan. Wen, Nemya. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agor nung kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti bagam kanyak. Naklaatak iti dadang imbagam Nemya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindom yan kanyak. Wen gaputaadan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pom nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subliti na palabas? Gaputa adon lagi tinapaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak Nemya. Kaya't ko la mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray din kasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rombang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawa. Di mo kumapanunutan lagi ti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adin nakadadaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadagi ti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang nga agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tadlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan ka po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina, dagiti anak mo. Anya, saan? Jak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anda ka titi parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduuna yung tinainom mo. Agurak ni Melody pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanagiti anak ko. Nga oray nagpakpakasyak. Saan na nang ikaskaso? Ita, kayat na tiyang sabli. Anya? Tay talaga ayam. Katawan mo't maramidan na. No di mon kayat pare. Isuasan arumbang agbartag ka. Awanin pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Kapot kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kayat ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan. Ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena, Anya ka diti kayat mo nga ipaga. namuak ngamin. Ang nakiwin na suwas ka kenkwana. Pudno da ita. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang nga agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak da ita ibagbagam. Kan maysa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan naktumat laang ni James. Jak lang amin kayat. Asyak tagbalin atubang, iti pan nakabukol manan ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan, Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impay ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. jakam mo Alan. Ngam aklunak. Ay ayatak itinapod no ni James. Ngam romba nga amirisak anaimbag.
Noan niya ti maiparbang nga aramida. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin na swas kini James. Kaya't ko lang ang amabukal man ti pamilya minemya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pa'y? Ngam aramidak to dayta, inton sinaanan ni James dayjay ababae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pangasim ko mamot anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabalambot ide saan ka day. Gusto kayo, nanang. Nabalak hindi ang gundaway. Gaputanda ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksid ka na kayo. Ngam awanan, nagkiwin nasuwasan kanyak, gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputanda na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dayto nginaramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patyak asaanan ngagsubli ni Rowena. Iso nga awan mo't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat ngamin ti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Katkas anak, kayat mi kumamat ang mabukal ti pamilyami. Ngam amo mi asanan ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagiti napaspasamak. Kan may isa? Amo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kini Eunice, nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. Anya ti mapaspasamak itaken ko na. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo ana imbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kan ko ana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan nyo pay lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo ana imbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakakupan. Dumngag kay ti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko diti balay? Agyan kami ditoy. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Ti masakbayan mo. Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon, apa ikasarkan ka. Lading itak, Melody. Ngayon panakunak, naladawan day ta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pala? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka amapan dita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlatan dito'y saan unay nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody.
Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali a lalaki dito'y balayo. Bayam laeng balasan ko. Ni James nagdesisyon iti rumbang amaramay. Kitaan nyo, nana. Simbrakan da melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samot dan kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no ay nyaman ti mapaspasamak. Sige nga rod na nadiling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody Alan. Idaldal na maten ti bagina ken ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada tata. Ay, agam naladawan ti amin. Sahanan nga ay ayatan ni James ni Melody. Gaputan na ibaw ingan kan ni Rowena teriknana. Wen nga rod tata, agam baybayan tayo latan ani James tag desisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sa rongkaran ti water refilling station da James. Ay katun na malaw may kabarok. Tapno makitam, tidakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asin sa daw, sipod na dan iti trabaho dagiti agkapsaat. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rijay, tata. Nanang, anya ka din ti aramidan nyo. Apay nga nyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabailan nyo ka di, ti makikadwa kada tatang kan Auntie Rowena? Eunice, JR, siyak ti rumbang nga ikasar ni tatang yu. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang na panunot yu dayta, nanang. Italang amin miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatak. Dakas ka di no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kayat mimat ang mapasamak kumadayta, nanang. Ngam narigaten. Gaputan nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Adan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga adan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sabali itan tay ayatan na. Naladawan ti panakaamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga kastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pabasulan unay ti bagim kadagiti napaspasamak. Ornosem laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numayadayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagi? Gaputa siyak matlaang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin ngay asa anak kasigurado. Kat mabalin mat ngagbaliw day ta. Nga oray nabayagan ngagdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon ide kanita. Iso adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man kaya di tarakupan ka. Ay ayatin ka unay, Rowena. Ay ayatin ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yo, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natalnan ti biyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda da iti sabali a lugar nga agtabtrabaho. Amok day ta, James. Ada komunikasyon mi. Gaputa pa saray ikandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram.
Kaya't ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigod a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay la kuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam iti laksid ti kasjay a napasama. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti dayta nga imbagam. Wan Rowena, kat panaknakak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita, agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta, no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan James, naamiris ko ngamin asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramida. Katagyamanak, gapu ta pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasanga itangal daw. Huwag ngagpaiso Yunis, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wan mat tatang, Auntie Rowena. Ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Iswano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko. Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasaya at kami lata, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang solbari ti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Da kami kat di tirumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirik na yo? Maululaw kayo kanipay lang? Mayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang ti pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsa ka kaon. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada Melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wanmat namin, nanang. Di kay kumaagsaw iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anak natan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pay. Sika ka di dayta, Melody balasang ko. Wan nanang, siyak daytoy. Apay, saan da ko na mailasin? Dispensarum kong babalasan ko. Diyak ngamin una yun makaipasir. Kasta ka din nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumreka. Awan nga road. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko ngamin anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Kan, alaot mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputan na ragsak betan tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atin ti kastoy abiyag mo ita, Melody. Papasya-pasyar ka lang dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala ngamin imay ko ginatang dito'y isong anda. Nairana mo ta nakita ka. Di ka man. Kano in libre nakpay nga rod iti merienda. Basit lang day ta, friend. Madlaw na ragsak ka na. Gaputan na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsakak. Gaputan na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Kan, agpapagayam kami pa yan kada Rowena. Ay na nagsaya atin adamag dayta, Melody. Kasta napimpintas matlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-im penam asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, intakarodan. Agawid tan, gaputan nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito yung mall at t-shirt para iti asawa. Naimbagmat na nakaawit kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Walay da kami mat tatang. Kailiw mi matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda napatag nga ibagami. Anya dayta? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang?
Ngem kayat mi asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami mo't Okay lang kadi kada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaan. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo, tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Makapasurod mo't ni Bernard. Kung ano nga ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Ay. Hello? Anya? Apay nga dada dita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, nanang! Adda kayo amin dito, eh. Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, Jack, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jack nilam na mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama, Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto daytan. Hintay kat mga nun. Tamangan no agbaaw dagiti na isagana nga adu amakmakan.